I pozdrav svima ljudi vas još jednom video gdje ćemo imati Lair of Fear. Dakle, napravimo sa ovom igricom. Iako se mentalno ne idem, još čini hodnik, nešto. Okej. Bismillahirrahmanirrahim. Šta je vam? Dođi vam. Ženo. Oni su se prestali Haman voljeti. Vidite? Pa oni ono su Haman prestali voljeti, nešto tako. Ajmo u kuću. Nije, pa sad. Već su. Opet se neko zajeba isto. What? Vidi ovo. Vidio ovo je stvar čovjek. Wow. Legice ekstra. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! 5 godina je tad punio. What? What? Kaže, djeca se... Bilo, valjda nešto tako. Mary je udati se. Ovdje piše Marija, ali nešto. What the fuck? Fuck. Squawky.
Sad će nešto drugo biti tamo. A vidi mašnica. Ljudi u tamo za usmije mašnica. Usmije ti moram. Špalim se malo ljudi. Dakle, ovo snimam na usmije mašnica. Da znate. Ovi pošto će izaći vjerovatno na 9. mart. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Kakve su prije imali? To prije nije imalo jake džanove, ovako jest istina prije bilo. Znači, nemaš sad ti neke ovako, eto. I džanovi bez vezi, sve. Ovdje je klavir. Stolica, šta je ovo biti? Svječnjak. Roza. Prepadam na ovo što gori. Ajde vidim. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? Zapamti, pukao si kao kokica.
Pomoć! Ne bi ja to. Ipak ćemo otići tamo. Vidi ovo, nema glavi ovaj. Как я... Brko, Jess, ja sam te nesliko. On gleda ovaj izgled. Kako ona kvari moje slike, čudi. Talking behind our back. Ako da znam da je ovo smimat, gledajmo. Sad ću ih ja zatvrti, ne. Ovdje sam ja otrao. Kad sam već platio da budu... Šta je ovo? Automatska neka voda. Ona je sad ljuta na njega i pravi mu sve upravo zato što su preki. Ljubavi, volim te. Samo jedno znam. Okej. What? Thank you so much, baby. Ušao. Nisi ti normalno. Ne valja ovdje što sve ide.
Ko Stičić, Milo? On se valjda volili igrati lutaka. Aj njezin otac. Ova igrica opičena. Samo što sam pogledao. Baby. Samo trebamo pičit rano. Pamtike. Klanja. Znaš ovo. Kočice, izvolite. Se sto desilo. Ej, sada ne puku. Slovenia ili tak. Jedna svijetli. Aj Bože. Sretan 8. mart svima vama koji slavite ženicu.
had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Unutra je znak i samo puše i izlazi. A nego sad pune plinom. Duplo gori. Vidi, vidi. Dođe vamo bentike. Shift. Nisam ni znao da mi treba ključ. Ajde baje. Ovaj papak ona i neko treći. Nije ga bilo čim je prekrižen. Znači nije te neko štitio kada te neko napao. Taj neko, pretpostavljam da sam to ja. Zašto? Svoj za psihijatrijski slučaj. Foofy, friend mocking me, listening still bad for toys, no toys, alone.
A, nisu im dali valjda da se igraju. Kaže, nisu igračke dozvoljene. Eto na malo. A ne, tu sam. Jebote komentijenu. Mislim da se ja uopšte ne tipam. Aj, kaže. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Jebao sam ti. Evo te sam se prebao. Napokon. Ajmo dalje. Da bi oblik nekog čovjeka. Pazite umok. Zanimljivo je jako. Ej, više nema četkica. Niti neki onih kuti. Ljudi, još 2 epizode su nam ostale. Jedva ne čekam da igram. Šalim se, jedva čekam da vidim šta će se dogoditi. Vidimo šta nas očekuje. Zanimljivo. Eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, malo što ste gledali sretno na uspjeh svima. I s vami pozdrav za sve.